said the engineer in the so something here and next year. Na enyemen nyina de na koma wo de asante man ehye ohini bi ensa na wo de kumase man so ashe ohini bi ensa so mo hwe kire kọrin so be kwa ba enti oba ye no na ofenso man hini na ohwe wo de asante man eja no e beta ni a se asante hini etu ne nan a ana otia ne na achi a anka amamene amanye kwa so de asante man mu no ka mampon hini na edu na so mampon hini swaye no na ona ase mo nyamfa tumi hye ne nsa ne senti ma ote asanteman e da ofenso man hini na odi kumase eso eja bantma na ebra obedruye na wochia ewieye na odi amanye mu no na na ofenso man hini ne bantma hini etambo mu ede ekire ebo no bra wochia na achi na o amane bomu na wo kire fe edrumedi mpo ema ka eye adwuma free kumasi na sei ekọ bono ene ye amanta hodo no bono isi de keka ho no ekodu bedu prama mrantie timodifo anase edi anyam branching bi abra owa wankata na eye asante afade ene na hofasuo ewo ho na enam soka ede basabasa ye eba nenso no otna ase eti onan esi so ahwe eba asudwe eba na emu ana osamhiniti amanyini nyina awie ye no otu nananom ahemfo no afo hye omu krane esa ekati omu biem se omma omu homene so na sante man sunsumu a wode etin aye obo bama tubu akodua edi obo na ya santoa edi ebo nanom a edu de na edi ni wogina ye ekoye ewo asante man sunsum emu na sabe kame se bi nananom aninkyire ne titia atwa sante man ho hia ne di ba bi wo mo a na sabi ho no ya adoso adi bibia twen ono ansa na so no ohunu se oho no mo ewo botae dinti anya no nko a okonso kire mu se nananom so a ye wo mo be try nye de nkonya eno ho agudie ahye wonsa ebeturu se bi kra oni ho ana obefiri so na ye ba bebun konta no na pi eni ho no mo eno so no wo de kokobon se makoma na no se wo de akonya ana sante man bi ahye wonsa na dubla ye bebu enkonta afa sadi wahinie enu dwumadi abedi ye ho na niema e de hye wonsa no so wa ye le basa sadi so sadi front ani ahweko obetwa mo wo no ade hye ni din afinisante want to be ammo eniema pa ho ba eno akire no okoso etuure na namfo eka asanteman standing committee no so ho asem se dwumadi so mugina ahwesa hye ene amamre ni amanye mapa ebe fa no tumapa esra no won koso no won hye ho de no so wasa atade o ma hye obo se anya hye nchidwo akire no ese se obo eba na otumi eye sai hye nti ye na asanteman standing committee no ya ombehe amamre ni amanye de na kwamu enese bisabi akotide kura na obi ye wasanteman mu ya enya santetem ni nyina wata ho asem na emu achi no ye nana jansa man hine afei mampon hine na rabra man hine omunyina ba bedase ma wosere se achame hwe nanka pada mu a wonkobu woniema ma won ma osante hine edinsa ehyasie amasese de nanamu obu woniema ma won a ekyese otumi na sase a otumi edi dwuma ewo baabi obia ehwe won sase ene onkuro no manfo so ma osante hine na obewie no na otonsa ede frɛ onwa na chiame foro baako achame be dunum ni akire no ebu baako ene nana kofi entia oye otumfo achie mi ase do osante hine tinafia wo mu ene bebi osante hine eyire no mo gina ho ekasa de na no asem atwita na ebra ofre no ana wote se sebi wade ntam tachie bi atena so ache ama mu ade se obeye ne beto osante hine ni mo no emaye enye no nko a na kwa edu ahodo pi horma na otade abo nana kutintia wo yotinfo chiame wo ka achiame mpanimfo a ewo achiame no mu a obamto so ba mi nsa chese ni gibe no wosoro papa na enam so ema okodwane to abekwa amanhene no dwane to ano no a obekan mu na nkofo pi nipa be du ebegina hopa ja omunsa ba na sa no a na chese
owo bibi adaso etia nintibra ohide ma kwan ya cha me ma pa say won ka won nsem no emu be numpe ene kasa e o ma ka kwa nyan kasa kwadi a omode bebo no binom na ya se hene otumfo bempon kire say sabi na kofinti ne kro a yen kwari ya se ase o so ma kwantine no wonu akwa kochi di pro ho no mo edu ba bi na se na kofinti enu okigina won fa se tu kwa na se ka obetwe wo so otim nipa to wi dem no osa wonum na 24 na ehwe agi wonum eno akide no sebe obekasa eni obemman men so no ye keka ho no ebinom ekbo kwa bi ni na wo mleti bi nche ni nyina mu na ansam na nko ye kwa na be pa man hini a na nko ye ato ni no sore ye ekotena ba bia na otie chefe ba bia na nsam no kono ebkini na ba sa no entam kakasia na wakade agu no so no osante ni ma kwa se entam ne yakan hu so ye o babo so ana amfa mo so na afei wo pacho enye wo butu fom ewro chefe ni na sim pabo nyina na eno ena dru se onfamo so no ti amfa so dru se osante hine kase se infamo so de na chefe asem no ebo afei no say ani e be boso ena atiani katakati chefe dabi enyama mnyama ne sane wan kasa ensemi akambu so chefe so kwa nya dia che entin ten bongo na asen pabo ho no mo a ena obo na asen pabo na enie ahemkwa etugu ne so ena enie ho no de mika kopo ne ka na enye agrofe dia ngobra ewo menhia na se mi no ka sai die anadwo na wagina so akotwa gan aye kusuma mane se die na kofinti ananka oya etumfo chiame no ba ko no se die okọ menhia no hye ne chachaw nanso no sabi wode ensansa na se osan ekọ ne kira wotuno ade so. All right. My no ask question me gidi say na otwi de wo manhia pa because manhia no na otwi utumfo na otwi emu ne ewi fiada na basobo kese no ankasa be kosunti me gidi so be koso awo hwa bibia kire ya adwen be san aba ne no aba be bo hu nkomo bi.